Aruganirwo batano baraba kuringanithwa neko kia Daniel Muthiani Sniper ibetekeretwe kurukirwo na mbundi ya milioni 1 na arungamiri baile kana mbecha bari nusu milioni ona arungamiri baile kuruki betherete bakine nkairo manto ya kuthiatira yerani bakinya kwena nja Sniper bakinya kwena arama karika ya karikire baringa report kwa DCI obime biele na batige passport chiona kuruki bakethera bakiumara kurayana koti igamba rikethari kiweta tariki 27 cha mweri wa 6 mwaka uyu. Boniface Mongera na tutariria nkuruki athoganirwa batano baikwe Sniper ndi barekere tikoti ya Kiambu nyumekuthiro bekara rumande amwa nchera kwa kwimeri 5 supo mioro orori mutetheri na mukikio kwa gavana Kaira Mwangaza murangiri wanta motonongino gavana Kaira Mwangaza Boniface J ya DJ Kabom Christas Manyara mwa Brian Mwenda bondi barekere tu akashibira nusu milioni kana mungana jobodi milioni 1 eitha naku bakerekere ukotije Kiambu kurukira mugamitheni opondo ibere kithiritwe Pedro Bedinga 33 iji onto bwambere iberi bakagerekere kuturubekide magoro jao akweko ba Sniper kana sub county umite onto bwajaire bakwire ntore cha Karega nare murejo Sniper chorero na gotewa onto bwaja datu iberi bedaro beringa report tone bya DCI nyume bire amnaku koti ni shokete batunya passport chao kurigire batekedro bakiumara omende gro Kenya bwakomenya nabo na mbere twita rugone imothoganirwo mwake umbite kwithura kiona cash birengiri 500 bobange no bendrete gochanga na kungaongia gamba riri kethuro ligitanwa kana mugambo jo commission tariki 27 mweri jo twetete okotini je Kiambu nke report ranto Shoro TV kumaja kingina ngine kineki mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera.